kurungi twakutangirira eshane z'Agacencwire ebiro byo kwezi ni 15 kwezi no ku 10 omwaka ne 2025 Selena Nuwamanya nyine Sande Brian kandi nitwe turabe ntukusiya Agacencwire agutwa tebekaniso mwibazi yogu tusakwakira imitu y'amakuru turagarice tuyishe n'amakuru mbwijwire. Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurugumuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Agacencwire kireki Uganda yagita amahanga gandi okuchurwa birenganzi ihanga lya Kenya Raila Odinga owafaka sheshekeri zoba. Raila Odinga tujja mujukirako okwewayo n'alwanirira ensi okubera mu demokrasiya yamutuso okuyingira makomera. Omulamuzi yanga ku rw'omushango gwa Dr. Kiza Besigye n'abantu batahibe. I have looked at other authorities. Abazire babinga mukuru wa Ikimba Primary School omurumutoma. Reva tuberire reva. Nabinga bana nabwira bwasheje. Emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurugumuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buryomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri Yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Mat owazi siringi. Agacencwire ombwejwire wabirehenganzi ihanga lya Kenya Raila Odinga yafa bwa nyuma y'omutima okwemerera aha myaka 9 y'obukuru ubwo yafaka sheshekeri izoba omuri India ahatwira rukujanjabirwa kandi okufa kwe kwijaho obuyaba natambura ngo muringo gumwe gwo gukora ebisasayizi bito omutima gukemerera chete cardiac arrest omuyihanga erya Kenya no kwetorora ensiyona amakuraga gaba amakuru mabi. Omuyihanga lya Kenya okuchurwa birenganzi ihanga Raila Odinga kuriyo nukugenda misho kandi binjo mbahazibe barebwa handembo zitari zimwe na zimwe nkorwa Kisumu barukutambura nkakamayinso ko kushasha no kufa kwe. Poteza kiongozi Subaru, kiongozi nguvu, kiongozi Raila Odinga. Ihangwe ryerizoba President w'ihanga lya Kenya William Ruto yazambeho za TV y'ihanga erya Kenya arukushasha no kufa kwa mjenzi we omubutegetsi Raila Odinga. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. President William Ruto yayoreka ngo Odinga biraryempa jimpango ombyo butegetsi bw'ihanga lya Kenya. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. Raila Odinga yafaka sheshekeri izoba obuyaba natambatambura mukache nko muringo gukora exercise nukwe omutima gwe okoreka kutera kandi ogubatwire bari mu irwaro omuyihanga lya India bari kutungo bujanjabi ebiro bice bihingwire abirare ngambo zurukworeka ngo amagara ga Raila Odinga nmabi konkabekaye n'abanyabutegetsi cyo muri Kenya babire no babishazamu bari kugira ngunengambo. President William Ruto no mumbaherizo okushikirira beka ya Raila Odinga okubahumuriza omumaka gabo. Raila Amolo Odinga shall be accorded a state funeral with all attendant honors.
Odinga otwire ombyo butegetsi bwa Kenya abire ya century 5 arukwesimba bwa president beitu arukusingwa akahakanisa ebyarugiro mu karuru emirundi yone 5 obwaru kugira ngo akaruru ke bakibere no bukirabe kiri kityo akabaguma nacengana na president orukubaruho nko muringo gumwe gwo kuretaho businje omuyanga lya Kenya abahagizi be batwire no bamweta baba ekiri kumayinsa ishebo ningo bumwe bamweta agwambo ekiri kumayinsa ruhanga atwire namanyo ko muntu w'amani omukurundana abantu bingi ekibire nkimuhereza abantu bingi aha kurunda karuru kandi atwira ino bushaki bwingi kurugomba bantu baburijo bete ordinary people naija kwijuka mnonga ahabo kutamwa amani kureba ngo ihanga lya Kenya lyatungo buringaniza n'entegeka nungi ninga shi democracy okuma bugabe bw'abantu n'ebindi byinji akakomaho nko mutegeki kandi ariyo mbyafayo bya Kenya ahabo kumara obwire buringo mu kihome nko mutegeki kandi akakomwe emirundi ebiri kuruga 1982 kutari 1988 na 1989 kutari 1991 ombutware bwa president Daniel Arap Moi ahabo kugezaho kutahembera yo kwihaho president omburyo butakire arukwejo nsamahe. Tugumizamo n'amakuru koti omuri Kampala yabebembirwa muramuzi Emmanuel Baguma yabinga okushaba kwa Dr. Kiza Besije Haji Obedul Tare omuserikare Captain Dennis Ora aho bashabire ngo omuramuzi Baguma Emmanuel aruje omushango gwabo. Besije Haji Obedul Tare no mwisherukare Captain Dennis Ora baretwa mukoti nkuru mishogo muramuzi Baguma Emmanuel ombukome bw'amani. Abashatu aba bakaba batiriye kushaba kwabo ngo muramuzi Emmanuel Baguma arjo mushango gwabo bitogu yagira ngo ariyo mushango gu omateka kandi arikuza kugurugamo. In the practice directions, I put them down. I have looked at other authorities for refusal and the tests in those cases. The same are provided here. Omuramuzi Baguma yayoreka kwatine cyarukwendo mushango gwabo koreko korenchwa mwekire nahabwe echo taine shonga yona erukumuretera yagurugamu ahiyagusya. Not use the decision of the court for denial of mandatory bail to impute incompetence or bias on the side of the judge. Baro yaba Besije na Haji Obedul Tare aho nho bashabira umuramuzi Baguma kubongera omukoti y'amateka ekabahwera ahabo kububgabe bwembohe borubatirirwe. From hearing the certain case would simply lodge a complaint with the Judicial Service Commission which will cause absurdity. I do not find any ground for refusal based on allegations of incompetence or bias. Besije na baro yabe nibenda koti y'amateka be niyo yasharamu yabo muramuzi Baguma aguma mu mushangogu ningagurugamo. So my Lord, it is my humble prayer that the question as framed, as proposed, or an agreeable modification of the same be referred to the Constitutional Court. Omuramuzi Baguma yayongerera mushangogu okusyebera omukago ku 11/2025 kubana bwo yakorenchwamu eyahamuheru embohe bagaruka omuchome ruzira. That is guised under interpretation, but the actual sense of it is a violation of a human right, is not a matter that this court can refer for. Bagumera wadde ruling ng'alemeramu ekisooka kitwebuuza Baguma yalaba kimufayire eno omutakwagala kumuwozesa. Besije na batahibe nibajunanwa okuriyo munsi yabo rukwe gasha kwa Christopher ahimsubwe.
Tugumizamo n'Agacencwire omukama w'obukama obwatoro Dr. Oyo Nyimba Kabambi Gororokedi wakana ashabire abatungwa be omwishazi rya Mwenge ey'amashuma okwejumbira ombyo buhinji n'oburisa ebyo murembe agutamba abira ryo muri Cenjojo omuhoro yo kutungura okuhinga omwani hamwe na kokowa. Omukama atandikira kurambura omwaha abatungwa be orukuhinga omwani Stephen Byakagaba owishaza rya Mwenge South. Ngire ntasha mukube kusomesa abana up to university level and beyond. Bana munana from this course. Nsoboire ku expandinga itaka. Hano itaka is very expensive, very expensive. Baitu nkatandika na hika isatu. Rukira abasaija kwa rujuroko yaza hatishayi cha Kayihura Primary School aho abatungwa be kurwo mwishaza rya Mwenge y'amashuma babire bamurindire n'ekika cyango kandi wishaza omutaresa nuwamutangirire. Obukama obulesira project ya youth economic empowerment obukama ko abantu embibo y'omwani kubyara kuko n'enkoko kongera ku michentasha ya maka kubingo bunoko abutambe kintu kisima dekatera mu ngara abantu ba Mwenge sima habo kuba mkikaro kino kanyingoza kusima nti omurubungo runo oizire oyolekize nka program zeite za NRM government nkokuziri hasonga ya balimi okiramu n'abalimi b'omwani. Omu butumwa bwe omukama ashabira abatungwa be okwejumbira omubuhingi n'oburise by'omurembe kibahwere kwetungura n'okurwanisa obworo mu maka gabo. Isima bona abajumbire by'obulimi n'obulise ntwera kasumi nyekambise emyenda ya toro kujumbira eby'obulimi n'obulisa obw'omutindo 25-year development plan ey'obukama neteeka essira hangigenu kini kija kutuyamba kubinga enjara hamno kuongera entasha mumaka. Rukido wakana honaragiro mushikirwa w'obukama okutandika kugabira abantu embibozo mwandi na kokowa ezabusha. Obukama nukwataniza na ofisi y'omukuru w'ihanga tutandikireho project eyo kwekambisa abantu kulima omwani hamna kokowa hantoro. Nija kukira muno konyera esingatu nindagira omikirwa kwaletera embibo z'omwani na kokowa bwangu. Aha mukorogu Kabambi Guru azwekira abamagomborera batano kandi aha omukirwa w'obukama bwa toro Calvin Armstrong Rwomere nuwayihirira kanjure zini ntekateke ziri omu bukama okutungura abantu. Mwistaza lino focus yetu ni ku environmental conservation, kusoma education ya abana kila muntu bengambire bya toro kandi na agriculture. Omukama wa toro Oyo Nyimba aragira abatungwa be n'aba betsimbere okwehara obururu bwo kubaganisa mu nganda. Katongera mamani kukora hamo lokufusha kwechwa mchamu mu nganda hamu na mahanga. Itwena tuli kintu kimu. Gorobyo mwisake. Niterera abona abanyakwesimbere kusera obebembezi. Muleke omuze okuchwamchwama abantu mu nganda. Izoberi omukama wa toro yasiba mwishoza rya Mwenge y'amatemba omutanu kanso ya Rugombe gasha kwa Daniel Bingana. Tuyongerayo n'Agacencwire hari abashije babiro muri isindiro town council owagurize mutahiwe motoka bakikirizana okumushashuramo itaka ababiraba n'abashubuzo mu town council isindiro konka bizire bagira obutekirizana bwa nyuma yakigura okwanga kwiha itaka eri yahirwemo motoka omuchapa. Twesije John obinji barukumanya nkatatu nuwe yagurize motoka eyekike kya hama arikujiguza Patrick Kagumere oremiro muchapa. Bwanyuma yo kwehindukano kubaho twesije ahunjiro mukoti konka Kagumere nyakitabarizibwa ayanjire kurebekaho omisho gwo muramuzi. Kagumere Patrick akizaduka yanje nguzo mupira yansaba kumuguza motoka yanje ekika kya hama. Namujange motoka yanje tintu biguza yajangwa nakushaba nguze motoka akuba ngiye mbakuru batahi banje ine motoka
zebeyi niwende kufuga Subaru so transfers so nani kusaba itabano wanje nguza motoka ya weji najikunda namujante motoka ninguza $15,000 nanjangwa sente zo nyingi niza kuha $10,000 kuya herize yaje tukonka $10,000 zo tinzini niza kuhamu koroti 2 necweka 5 ari 10 5 ari 10 na 5 ari 10 then twichirizana koroti ezo twazibaramu $6,2 yada kayampa motoka Subaru twagiba $2,3 nasigara nibanza $2,500. Emotoka ekike kya Hama A2SJ yagurize Kagumere ekabeine namba za South Africa kandi akamugirangu abanza ziheho abone kurugo mu cyapa ogu nashobora ngweki no yachikozire Kagumere akanga kutomukona habipapara kurugo mu cyapa yanja ngo mutabani wanje tariho buzibu yowe chimfa no kwihe motoka ejo amazi umunamba ya South Africa ugiteche umuya Uganda nachikora nachitama kunaji muretire naji muha namugirango nisayiningira amataka ganje gariko mbyapa byawe ya yanga twesije kuyarebere byamushobaho akazowa RDC owamuhabwire kuzomukoti bitu kitabarizibwa tarebikireho omukoti nuko mushango gukugongezayo okwisiye 2008 ebyo kwezi kw'ikumi omwaka ogu ubwa hati ayanje kunyo mu cyapa kuba sport kuga petrol station iriya kwika hansi zyo mu cyapa kimwe so kuna reset transfers ansayiningira mugo mu cyapa cye yayanga yagumana yebuzabuza buri nko kumusanga ndazi muhavu ndindaho mpaka esahe gitakanyihaga mu cyapa cye twashikira Patrick Kagumere orukugambwaho kubaremire omucyapa kandi yatugira ngo twesije abanza temotokeji omazina ga company eya Kagumere nabwanyuma abone kurugo mu cyapa namba y'imotoka yo mazina ganje nanye nigwendo musayiningira na wasayiningira imotoka yo mazina hati mbasha kumusayiningira kandi we imotoka yo mazina twesije John nagira ngo company eyikagumere arikugambaho ekakingwa ahabwo butaha mushoro twekire kuri atwashanga ngo company yeyi te registered in URSB basanga ngo company ye te exempted tene exemption certificate namutera namujyana muzayikagumira company yawe te exempted so teka abasa kuza amazina gawe ninga ga company akuba company yawe tene exemption certificate amakuraga gashakwa Ruth Nuwamanya ahabwa TV West ibare Ruth twaza kumuraho nitugaruka engutombi zizingamze ntunguka y'abatura omuri Masindi so ati tusaziremu leka tubyalime bitoke adiko maiso tunakunabere yokulira okubaga kumeteremere kutuyamba Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manyabi
twine uburaro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezembaga eza office amasata gagumire na t-shirts embare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cyo mwako kurugumuru rwanya mahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari umuceri soda n'ibindi byinshi okwenda kubomwe mubaraye hangurira ekitereke cyo mwakogu kiriro mataji gitu gitaje kuru cyangwa ubwiza bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo Mbarara hamwe n'itagiri sumibanda Arke and N Plaza ashungine na kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwinjira mugenda rwanya mahembe sako gamba nitwe arazo mushaka 83 mugaga 23 05 rwanya mahembe sako okweterana nubwo businzi nyebite kubiyenda Penkoni. Yakwe utamuye umudu nokora ekikire wanywa Penkoni nushumura kuchemererwa urunuzi na nobusinje noenda kuchamuka Penkoni legenda yakincho kunyachonka Penkoni ne kwamani uhindiko mushishanyishija Penkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Penkoni wachinkolire Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Bunyaruguru development yakuretera ishitereche nyamurunji ahiburi wamwarije kwangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze 3 kugakimanzo kwikumi kutabi na bishatu byo kwikumi na 2 1225 otihireyo rero kirakomugisha go kutaho mukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo notungomugisha go kwangure wasevinga emitwara 5 ningo kazugura imigabo notungomugisha go kwangure mbuzi wasevinga emitwara 5 ningo kazugura imigabo notungomugisha go kwangure nkoko shukari emuceri emigati n'ebindi binji nibaharoni za bodaboda dance kufiz agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashangwa Nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Chambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katumba
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona bugire amuvisa ya ticket emishana n'urunji munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo kaba customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirumo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanji ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanji ina itano ninga note mushanji ina note rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Agacencwire na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunukakana na hati gumano kozesa Agacencwire na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Agacencwire na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa Agacencwire na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. Agacencwire na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushake ni shamushanju nizeze nyine iyo nishara keki tukazakunywa mbogo nawo pensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Get the power to win. Get the power to win. Abagamba kigamba kibobukade obera 10 buli week ofuna obukade 10. Get the power to win. Okolota bana watu kubera nga owangula obukade 10 nabagamba kigambo kimu leni ya MTN musimbo eberamu bujogenda okula nacho no oyingide supermarket ogenda kusasula bidu supermarket sakolesa momo ogenda kusasula masanyalaze kolesa momo school fees kumale balance kolesa momo ate mwana watu waliwe nkoli ndale ya yote ya bolo kasene ngakwede kusimu wetagu kutenga kaka sente studio ogenda kusasula kolesa momo advance weri kolesa momo tewebonya nogaja kutereka sente iyo ntereka banziba kata kulani yange zibereko ate tukujeko na amagoba byonna kolesa momo enambe singo kolesa momo esingo kunyumisa ngo kolesa momo ngepenge kolesa momo epalo winge kolesa momo investige kolesa momo mwana wotu jukubire simu na tujuwa obukade 10 twakubira musajja akaka mwese tumwe obukade 10 natambula nabo yatugende guru yatukuba obukade 10 nenve guru nengene mbale nenga obukade 10 nenve mbale nengene chenjojo nenga obukade 10 nimsedenga tembalala ne basima bwenavuddeyo nenzidenga tabali wenyini ekasangati nenga obukade 10 abangi benava ekasangati nenkubira musamuta Isaac ngaliddawa nanga mapula beti mwana watu akubide simu nzendi nasana kofu togenda zofuna nasana jangu ku uma mama nyabyukire omoleso ngokutaka mu uma omusajja twamwosete mu jiro abantu twamwosete ne tumuyitayo Isaac najanga azimba bwati ngavima labe byali kuma komeo kati njagala okebera simu mpola oyogera mu ddoboozi ery'amaanyi kiki ekiri ku simu yo
simu yange esente ze bansuubiza nzifunye. Kuliko obukadde bumeka ku simu yo? Obukadde 10. Wandi? Kuliko obukadde 10. Siwulira kuliko sente mmeka? Obukadde 10. Kansooke mpulira akalulu k'obukadde 10 ssebo. Mbadde sikisuubirangako nti nno nze olunaku olumu kijja kukeera ku nkyanga nze muwanguzi. Kubanga nze mbadde sikozesa momo lwa kuwangula. Yafuuka paati ya bulamu bwange. Sikyatambula na ssente. Nga bwe mba ngenza okugula amafuta ku petrol station ag'emmotoka yange nkozesa momo. Bwe mba nsasula school fees nkozesa momo. Neyanziza nnyo MTN okuddiza ku bantu oba bakasitoma baayo. So nkubiriza abantu bonna bakozese MTN bakozese momo nga bulijjo nga nze bwe nkikozesa. Basebo ne banyabo. Natera ke kadde tambuza ekyuma nekitambula nagamba pe bolo invest bakozesa momo ogenda kusasula ogenda kugula kyogenda okukola kyonna kyonna nga kiri mu ssente kozesa momo wonna woba oli ebintu we bitambula ebintu ebigwera. Mukyala Nalukwago nkuwa ssente bw'ojjako ofiirwa obukadde 10. Jebaleko nnyabo. Amanya gagenze Bruno Betty kubidde okuva mu momo nnyabo. Ennyabo. Mukyala Nabera. Njagala kwogerako ne mukyala Nabera kubidde okuva mu MTN. Wangi? Tuna promotion yaffe ya Get the Power to Win omuli okusasula ng'okozesa momo, okwewera ng'okozesa momo, okwinvestinga ng'okozesa momo, wali okozesa ku momo mukyala Nabera. Ogenda okubira byomwe na MTN ensonga ki? A promotion ndi mugaba sente munnange nambe singa okozesa ebintu nga njiwa obukadde 10 oyinza okozesa ng'oli omu ku bawanguzi bange mukyala Nalukwago. Olabira nti nkozesa momo. Mashini zaffe ziraze. Simanyi goyokera. Kati njagala ogende ku service center yonna ekuli okumpi e Masaka. Then bw'otuukawo obuuze manager nti bankubidde essimu nti mpangudde obukadde 10 okuva mu momo olabe kyanagamba bona banga seegwa omuwanguzi wange. Obukadde 10 okuva mu momo mukyala Annabella Nalukwago. Kale sebo ndi Masaka mutondo genda nendaga muntu gotwa ku service center babuuze nze mukyala Nalukwago bangambye nawangudde obukadde 10 kye banaga bajja kugamba nti yebwe. Naye mpaka lulu mukyala Nalukwago ozendese ssente naawe. Get the power to win in Gasta Mukaga Tano Ash over Akamunyan Mukaga Tano Akadala over now loading a more up in Pia to win a bit. Wangul Obukade Kumi, Zabruna Betimus come commandiga, Bagalo Kamas. Get the power to win Masaka. Tweyongereyo n'Agacencwire Ankole Farmers and Traders Sacco bakwatireho Nyakyera Health Center ya Kashatu omwishaze rya Ruhama East Ntungamo District n'ekitanda cy'abakazi ekyo kusaraho eki nibakikora obu barikwetebekanisiza emyaka 25 omubuhereza bwa bikoguze omu byanga bitari bimwe na bimwe omu ihanga. Ankole Farmers and Traders Sacco itaji erya Nyakyera bakwatireho irwarro erya Nyakyera Health Center ya Kashatu omwishaza erya Ruhama East District eyantungamo n'ekitanda cy'abakazi okuzarraho bariyo nibagaruza bakasitoma babo obwo barikwetebekanisiza okujaguza emyaka 25 eyibasya omubuhereza obwa bikoguze bweno mukujaguza emyaka 25 turebere ngu ekitwakubasa koraje community yito yiturumu no kugaruza abantu kandi mukugaruza abantu abo tutagetingira abakazi of course omukazi nuwo muzire wihanga wakwata mukazi no wakwata ihanga ryo ekitande cyo kitwahereze cyo kuzariraho za kuyamba abantu bona tikiro cyo kugira ngo no wa ankore no tarwa ankore bumuntu wena nakuganyirwamo mbere nyoni insima ntine bugarukiro nebinde bitongore bikorera omuriro Ruhama East ebikorera muri Ntungamo ebikorera mu myanya yona ebishemeye kuba nibitoreza Ankole Farmers and Traders Sacco kugira ngo abantu waba no bakoreramo niwo hurire bakukwasire
irwariro erya Nyakera Health Center ya Kashatu nirihereza obujanjabi abantu barikurenga omutwaro gumwe kenda rukaganshanje na batano kuruga omu magomborera nka Ruhama hamwe na Ngoma. Nyakera ine ekitande kitube twineho kunga kandi ekitande kibatwongera nikiza kutuyamba munonga ahabo kuba hino bwo kushanga twine abakazi abarengero muri yomwe bakuzara. So icyo nkimanyisa ngo hati ntukuba ntubasa kwatendinga abacyara bingiho umurundo nugwe gumwe ubase kutunga obuhereza obumutindo. Batushomesaho batwegesa okubika na no kwigura twara mutwaro gumwe na kanana okigura wandaroni bakadikuhereza. Abebembezi abanyakera Town Council basimire sako ya Ankole Farmers and Traders ahabwo kubijuka. Leadership ya Nyakera Town Council yenda kubamanyisa Ankole Farmers and Traders sako to pledge yitu no kusaba supportinga aho kikwetagisa at all times. Abantu abandi bende sente tabashuma n'abantu barungi konka hina bakuzuronda omumagezi mingi ago kubagarengere aha basako mweno loans officer kubara kuretere kibanja ngu it is a security orebe ngu wa making sure ngu chairman erozi wali yakutera ho stamp. Itaji erya Ankole Farmers omuri Nyakera rakatandika omukwezi kwa mushanju omwaka ogu nekigendererwa ekyo kuhisya abantu obuhereza obwabikoguze. Amakuru aga gasha kwa Christopher ahimbisibwe ahabwa TV West. Christopher Major General Mugisha Muntu omuhoro yo kuronda akaruruko bwa president erizoba yasibo muri Karungu na Butambara kandi abantu bamoreka okwetomboeta ahabwo buhereza obari kugira ngo tubukutambara kurungi ombicweka byabo. Shamuntu abahagizi bo muri Butambara hamwe na Karungu bamworeka kubine kizobo cy'engutombi okoresa mizige byagana ibura ry'amashanyarazi hamwe n'ebindi binji. Amashanyarazi mbitundu ibira kuna amashanyarazi kuri bubi n'ensonga y'amazi. Babanta bakuzere abo muri Karungu batakiraje no muntu ahanshonga y'amarwariro agarhare nabo agaruko babona bonesa. Atenga tamanyiru atagayibwala enkole edagala balitunda kugera mu dwaliro nga singa bujikira bega batwandikira bandikire okuzimba amarwariro negeyongera mu bungi okuba mu eddagala mu marwariro bintu byangu okukola. Abakadde bo balajanidde gye n'omuntu olw'amalwaliro agali ewala so nga no bagendayo tebaweebwa ddagala. Kuyarwa muri Birongo muntu yaza Rwabenge aho Akaruru yakarondera hihi na ofisi za polisi ya Rwabenge aho yashaba abasirikare ba polisi n'amahe n'abantu b'obutosha okumwegitaho okutereza ihangeri. Wadde mbizibu okumala ebbanga naye buli kintu kino obunaku bwakyo. Abakazi abo mu tawuni eya Kyamuribwa n'eya Karungu batakira muntu ahabwa abashija okubanagira abana. Kuzimba emisolo abakanso bichebero byone emisolo egyo ikendezebwe ate nga tuweerera abaana abasajja batulekera abaana tuli basingo maada. Mumanye nti ffe tukkiriza mu by'okusoma standards z'okusoma tubasaba mutukkirizeemu muteekemu obwesige. Echo chenyine chetwagala okukola. Muringo nugwo gumwe jeno muntu yacyoro wabire henganzi ihange rya Kenya hato mugenzi Raila Odinga owafu mukasheshekeri izoba arukufero mu ihange rya India. Myaka mingi ndoza kisuka myaka satwana ngarwanye dembe mu Kenya. Chanako kuraba cyagenze asabe katonda mu ecyumure. Ndi Edwin Ram ahabwa TV West Agacencwire. Edwin Ram erizoba byahika 2017 abesimbira bwa president okutambura ihanga barukuronda obushaji cy'ombantu barukuronda obushaji. Robert Kyagulanyi Sentamu wa National Unity Platform erizoba campaigns zabazigo muri Manafwa hamwe na Mesendwa. IDP
n'abakomishona ba polisi mwise bulungi mwe ba police officer. Robert Kyagulanyi kwatire bendera ekigombe kya NUP omukaroroko bwa president bwa Uganda yarugo mu town ya Mbale arukuronda karoro mu district ya Manafa aho yagira okusikana kace n'abarinzi b'obusinge barukumworeka emyanya eyayine kurabamo arukuza kukora campaign ze. Officers of the law. So please don't look at them as your enemies. They are not your enemies. These are our brothers. These are our sisters. Kyagulanyi arugambaho n'abantu yayoreko kwatwaho ahabwe emberezi barukurabamu ahabwo butagira buhereza. Naye n'ebirala nabyo mbirabyeko with my own eyes. Nabye nti kakati more than 1 month abaana tebasoma. Lwaki abaana tebasoma? Kubanga Museveni yagaana okusasula abasomesa mubekalakasa. Sente zayandisasuddemu abasomesa azisasulamu abayimbi bamuyimbire tugonga naawe tugonga. Kyagulanyi owaba n'atambula arukuramusya habahagizi be yagamba ha nshonga za boda yarwa kaka eyi gavumenti etafiireho ekyari kugira ngu gukabire guri omugisha ahabwe entunguka y'ekyanga eki. Uganda paka Western Uganda kuva Eastern Uganda paka Central paka Southern bona batuwagira baboyi mu mpaka lulu mwana munonde ze Museveni musobola. Enshonga z'omwani nazo yazigambaho nka kikuru kwija kuzitamwa amaani mingi bamwesiga bakamuta mu ntebe. Zino enguudo zonna zigenda kukolebwa kubanga sente bweziri ogu yagamba ha nshonga z'abantu ba buduuda aho yatunga kakumu bamwe abakozi ba gavumenti okuriga sente z'okukiita abantu abarukuba bateganisibwe bitengure. Ever since the Bududa landslide okuva obwabeerawo landslide Bududa abantu bajja babasasulanga abalala babatute mu IDP camps bakozesa payini yammwe okubbirako sente. Kuyarwa mu Manafa Kyagulanyi yazo muri namisindwa okukorayo campaign endijo nyenkyakare Kyagulanyi naija kusiiba omu district ya Tororo okuronda obushagi omu bantu. Nde Edwin Ram ahabwa Agacencwire. Umbaro gwabeji abayihandikisa okushitamira ebibuuzo bya siniya ya kana omurubirizi gucendire munonga wagerageranyisa nabo abariyo nibakora ebibuuzo. Enshonga zo kucendera ko mbaro gwabeji abayihandikise kushitamira ebibuuzo bya siniya ya kana omurubirizi nikyegyekyerwa abaziro kubora sente abejo kuza kushwerwa n'ezindi nshonga. Akandisa abana 17 omu ishaze rya Nyaruguru kandi abana 16 bavuzibwe umwana umwe atabuzibwe ha centers 12 eziriyo mu ishaze rya Nyaruguru. Eyo ngiye akaterera mu 15 abazwe Zambia n'abana 5 na 5 ndi abana 5 na 5 abana bashatu bari gukora abashonga sitaza mazina. Enshonga ejino bwera aberi etyo kokore buzo nikugumiza mukurungi okwetorora district ya Rubiziyona nkoko bamwe omuru bakuru b'amashomero barukushobora. Wenshi twina beji bingi covid kwiyarugiremu abeji abajiro musine yo kubanza umwaka 2022 bakaba ari abeji rushanjo no kurenga hati baba bakusenda bakwendizo bishaka konka kwishonga zitari zimwe na zimwe enambe kumane shuma konkeshonge nkuru no kugira ngo tino mwana yabe na class ya mwazo ndijo atini average ya 15 zamusutandikirije munonga eza siniya yakana twine bwana munongo butwari 2 kandi kamunonga nkito 2 zino matura ntukoraje munongo bizamu tubakatwatanga kopanya ngo abana bacitinga exams Yango kunkubera byezo sofati bine nshonga kubanga byenyene bacyane natugambara ibyo byenyene byizere gasha kwa Onesimus ndiya nabo.
Onesimus twaza kumuraho netugaruka. Chigarama people sako gips abakugu omukurwana sogoro okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere kitereke cha Christmas rebe kitereke cyatandikire kandi okutaha omukazano akarikwisha kuhendera ebiro 20 byokwezi kwikumi umwaka ogu imwe ba members n'abari kwenda kwa ba members mwena numwakirwa okwigura account nishirinjo mutwaro gumwene chweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba nyakambu na itendero omurishema butare na karungu omurweju mararasite ibanda omutawuni hamwe nasanga omuchuruhura district manya ebyo kwangura harmente amabuzi nebindi binji keeps financial services for all. Mazina ganje mbiro sanatori deputy head church St Francis vocational secondary school erusango muri Betomba Bushenyi district. St Francis ni shobero ruhango ryine bizimbe byinji na nabane binji na bakoze binji konka twaba twitwine kizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba fresh Uganda mazuma akamasanyarazi marunji mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba izo kangura bagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti munana noti ashatu mkaga ataro na mshaju mkaga ni itano yabusha Musei kwa badomu rwa katoli kundongozi na nanywedde kano kaalo vera tawuda duli kino kikaji cha feche nyinyi kati yabuge okododa kololo okotyonguka kwata kano Musei kano bakayita batya pineapple sauda duliki kakamudwa munanas bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabika kiga bangambye mubiri munafunafu kachigata ina manyi kachiga bangambye tolina manyi ye na ine mfuno wa manyi utamira ku soda drink nababana utamu obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka lya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint, ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya ebiri kufa muka yawe wabo tariho. Home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka, kamera ziri kukozesa sola, kamera z'ahanguto, obwoma bwa internet, ebyoma byo kubara sente, za radio call, amasima gahameza ago mu office na hotels, obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacyaba kibirwe okwenda ngo omanya y'icyatora ka ninga border tracking system alarm zo mu maju, obwoma bw'ahanyigi obwo kuteka mechinkumu, access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe. Emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV
Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. An incredible 61 years. This is Ndeje SS, and our latest winner comes from here. Wakonfirming that the set it was today. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the Nyamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyabos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Tugumiza mu namakuru abatura n'abashubuzi abarukora mu katara ka bigonjero mugombore ya Mweru mu district ya Rwanda berarikirire ahabwibura rya Kabuyonjo mu kataraka kare kiba kugira ngo kitira amagara g'abashubuzo mu kabe. Akatare ka Bugunjiro kariyo mugombora ya Nyamweru mu district ya Rwanda kandi kakora buri zoba kandi ahizoba rya Sande nikareta abantu bingi kurga kabare Rukiga Ankore n'ahandi kurgo mu nsharo za Rwanda. Konka akatara katkine ka Buyonjo ekirukutamagara g'abantu aba aharuteziro kwatendwara zo borofa. Abo bantu tibine toileti tibinaho kushesha ngena abo bantu ebintu bikwatikinye n'iryo Buyonjo kirengine. Nashwa nkebuza ari government yitu kwahise mirundi eshatu era turaganisa barija okuruga higomborora baratibenganiza umwanya uko kutotoireti za public konka abo bantu barabura tituramanye eshonge babuzaga ohireho nkuyanja abarukwijo mu kataraka n'abarukutura hihe nako nibejunuro mbishake betorire kandi abarukwijo mu kataraka nibakirwe kinuko. Ubire burwo bwebembezi ubwo kwirukangira abantu kuba baturundiye public toilet bagitiri mu rw'umwana abantu batambishe kujaje batambishe gushemererwa kunkacira kutangaza ko umuntu uramubona umwe n'umwe uri nkenye mu ku umuri kushesha no bujaje ashwe nkuri kushesha ushange yasiga mwe natya cyateganisa munonga hati kubatire mu control yo kugira ngo batashuba ahantu hata bino kubari kwebasa bija bakora ubugeti babusika rero hati yitwa babire batakakozira ubugeti hati nabwo cikora kageti kekiti hati bakaca bakimara kukacwa hati bayikane ngufuru yo tira hakamena nayo bagicu kandi kibarema ushanga bagizira ki beyambire nyuma ye kamena. Umugambirizwe gombora ya Nyamweru Madison Mugisha na Jangu district kahereza Bugunjiro Health Center ya kabiri taka ngubombeke ka Buyonjo ezirakoresebwe n'abakatare konkana hati tine cyakozwe kwicizana nabirwari batumanya kutabora twin konko kombe kara twin chikaberekeza
kiramanyisa bakigendere kugira ngo bagume batunge sente zirakora imirimo y'ibabona kandi ubwe abantu bari kwejunira aho babona koka kundagezeho twaza kusitama mu kanso uri kusitama umukono go kubanza ngambagaje kamina yombi kuba akatare ka bikunjiro parish niko karatayiza nyamweru sub county karabugame sente nyinji koka twasitama mu kanso uri kwereza umukono nagamba toyire barajinotinga bagite mu budget yashora ntarebe kaminerimo datawe fukuru ulizoba ndagure fukuru ahashonga y'abakatare tutagira kamina twakirira umuhezi wa mukuru w'entebe ya katano habwa rubanda district prosa kampuru rake safari kandi najyango kombe kakabiyonjo omwanya ogu kutira mu mbarira yo mwaka ogu nuko kushaba batura n'abashubuzi okwatereraho turamanya ngo hari bugunjiro baragiragaho akatare ka weekly market kara operating on Sundays kandi turi aware that they don't have a public toilet ngano bagumisirize next financial year turaza kustebolinga kugira ngo ze mu budget batunge a toilet gasha kwa Nelson ahimswe gumizamu n'amakuru abatura b'icaro eca Karumasi mu division ya Nyaganya municipality ya Masindi bino bitashemerwa abwe ngo utombi ezibara kugira ngo zicumbagize emirimo yabo engutero kuteganisa abatura ba Kamurasi mu division ya Nyangahya municipality ya Masindi ne ya kigunjibwa emazuro bwireta kozurwe kandi abari kugikoresana bajango byo buhereza buyona bukashanyarra ahawe mbera eyengutwegerumu bebayira babatawone kanzo timanyire esende zibabaherezo mu musoro muzitekanka orugudo rubi akantu kalivere simpa tukakucyane mitazi 10 mutya cyo kujya akaterekereza timanye mukwenda muta mali mukwenda mulenti tugwire ne pikipiki twachweka maguru nke mukola ni mwetaga abana abakazi benda bakubanaga mu ngudo engudo zifire abantu kutekerezaga abasajja batu bali mu bwenzi ntamanya motoka zikwamira mu muhanda ankura sasire muno ekiro kya lero kinu obwire bukeire mbere tali nungi muno urugudo rumu busisikaira ko kunanyenyo na mukururora ya emotoka zikwikaga zikwama abantu bakugwaho so ati tusaziremu leka tubyalime bitoke niko maiso kutunafunira mere yo kulira okubaga kumeteremere kutuyamba tukubonabona orugudo rukusana rumaziro ko mwezi gumu abarukorese ngutweji hona no bajangwa habwembere yerumu utanduze yonjiri urugenyure ne yahindukira yo mwezi guno tubone tukugwa motoka zikugwa abasubuzi tubakubuli kimu cyona tubasubuzi motoka zikugwa musachi kule bata kurungi nanyo kwenga magamba geni twara bana isomero nyagwa nkaine bihoya so bujanjabi government sene ke kutuyambo muhanda gubi urugudo runi kuba mu mbereni abantu bangi bagwirane bigo bandi batwekeiro ebiruka by'abantu byona bitwekeiro aborugudo runi tukumanye kigarukaho Joseph Isingoma chairman w'abavugi ba boda boda na stage ya kigunjibwa yashaba government okubahwera ekabakorera umuhanda ogu bakatambuza emirimo yabo kurungi tukubonabona nina bakulembeze emihanda bakore yombi yaro bakule makore mutawuni municipality ya government bayisakire ngudo municipality is supposed to kore emihanda ene ya high end kuruga kolas dameya kilometer mutero kuteka twaganiraho na Job Businje omnyishengero wa municipality ya Masindi yatugira ngo bwanyuma ya UNRA ekitongore cya 28 ngudo okwiwaho engudo nyinjo muyanga zikateganisibwa cyoga kuruga ekitongole ekyo kyahirweho kyalekwaho no kwerezebwa bikwato tikireho twasigaza Ministry of Works obwereza road maintenance okurolera no kulinda rundi kudabiriza engudo kugarukirire muno aside ya central government gasha kwa Ambrose Nuwagaba Katoto Wale Ambrose abebembeza mu district ya Ryantonde batandikiro kwiga abatwire sente zemyoga bakaremwa okuzigaruza abantu babarabura ngo babase kuzishashura bushirikare ebintu bitaka basisikireho Sente ezirikweshumba miliyoni 580 nizo zagabirwe omu 2018 eby'emyoga etari emwe n'emwe konka hakashashurwaho shilingi miliyoni 250 ezindi zicubuzire abanyagize sente bose turiyo tubagambira nti sente zibatwire it's not a personal money alona abalala abakuzenda
so urabutungirezo sente mugeze muzikozese kandi muzigare n'abandi bakoreki batunze sansi kura nabo bazikozese bongera guterera abantu abacyalemire mu kafuna bagenda bapfa enkoko nosasulindi ebyo bintu tuliyo turwanisa kuroranti government yereserente gateka abantu bagitahemu bagigoboremo sako y'abakazi eje bakagiha qualified opinion babagiranga muri kubi munonga kunga ko bagire kwandika hansokwe bagiranga abesha babesa babi munonga naho bokuba omubitabo byabo nigura mu miliyoni 11 so women entrepreneurs bakagiranga miliyoni 11 kubijeni awarisho ngayo kwebembeza bamwe mu bibina by'emyoga ebyatunjire esentezi harimo aba taxi aba bodaboda abebiharani aba welding abashubuzi hamwe n'abandi bingi kandi abantu bashobora zimwe hanshonga ezibaremise kushashira je tukomekeredde emirimo gino gigenda ne giweebwa abantu bye bayita kampuni naye ng'ate ffe ebibiina gavumenti ebyetaddemu n'essente emirimu egyo tegituweereddwa so mutegeseeyo pulaani ki okulaba nti ffe bemuleze ne mutuwa ebyokukola ate emirimu mugituyisa mu nkwawo naye kati wekanga omuntu nga yakoze application ya million ne bamulaga nti ye bajja province agenda okufuna essente ng'afunye emitwalo 3 mitwalo 2 tebamunnyonnyola nti lwaki twakodde zino kubanga wali balaga tebaprovince eyo nayo tugiinanga challenge habireho kurambura bimwe habina eby'emyoga omutawuni council n'emikorere yabyo bitu abandi nibagirangu esente z'emyoga hamwe neza PDM bazihuriza amatu konka tubazireba. To know that teachers also need those projects. They need that these things are for informal people. But even these teachers, and by the way, if these programs want to be successful, teachers are the first people to send that information. Because we are teachers, we even teach the community. Amakuraga gashakwa Sande William ahabwa TV West. Abazire bishomero rya gavumenti erya Ichimba Primary School omugomborre ya Katenga omu district ya Mitoma babinjire headmaster wabo obar kugira ngo akozise kube office. Twikirari Ikimba Primary School omugomborre ya Katenga omu Mitoma district twashanga abazire bahereze kukiriza levy twisomwe office eyamazire mu myaka 4. Turyaha turihire na headmaster witu Leva tuberire Levi nabinga bana nabwira bwashesha abasomesa batambire ngendo ningo bafuta amazu yagapangisa bokwembe kishomero hari akatari na sarevera sente tuzikurebuka ni ishomero ki erukezo mwaka bada utetire bazire nchiyo enkoko za murano nibatahamizo mwizi umwitakarye nibatamamizi enkoko yetambura yezo mwishomero wagikwata watina edi akiza ngo umuntu murungi yakira banyuma yatwahindura emicwe ninke kisaka isomero ryitapangise naba abasibisukuru taine bane baba rukorangana nabo esente kuzitayo naziriyanga koma ko kusebichori nateza robamuhire teza atakamwita kumugambara wena yimahira we mwena tahi nabinga abana yakubinga abana abagerati ninkwemerera geti arizatine sente niza kumutera omutwe ningwata akarya rono mu banka yo kwiza kori ishomero kwihagirya eherezo mwaka takatire yo na sirinji ogu abojero mukono yaeshereko mukamina abazire nabajanga mukuru w'ishomero Levi twisomwe office agikwatsire kubi yakora enshobi nyingi ryatandikirwa batatitwe yayehindura na chemara nakora wenka tina bakwe nakora nabo ibintu mwisomera bisomere byona yamaramu yasareke bara wenka yacyuguza ngoko zikizo mwisomero yapatriza zagumira tinagamba nahunama byaye byanjye bine ibyakora abandi bakora kuri wajima
nabona mu nzira z'agambo yaburaga bw'emico ya revi ikayita abana banje nabi aho kandi ndeiba n'abatwaro mwishomere abo bushoboroza habwa Mtoma district no murambuzi w'amashomero bashyiraho ishomereri okureba ngo embera ya muteko nateko kuhandingova reporter bahagije bajyango sete zikabura bakakasa n'abashomesa Banyuma ya revi kuruta ko mukamena akwasira rwata bambo ine gasha kwa mai kwa twakire webare hatwakire tuzagumizamo n'amakuru agebye mzanoti mihanga eyombira go kubaka eyabakaze ya Shikurains ne yongera kutendekwa omunkambi barukwetebekaniza impaka zo kubaka iza Senetic Netball Cup eziri kuza kubaho okwezo kurukwija muri Scotland. Timejo bwa hatera kutendekerwa hari urugo gw'ukwetebekaniza impaka eziri kwija kubaho kwezo kurukwija muri Scotland. Ermwa bazana n'abana kandi abantu batendekwa barutaha aho ikigo cyo kurumuzana kuba mu Uganda cyane Netball Uganda kubura sente zo kutebekaniza enkambi. Amakuru agebye mzano nugo gatya muhirwa gacenjire agutwa twinire kirekire kusima mnonga yogomere nitwe Selena Nuwamanya Sande Brian n'abandi abutwakora nabo ntubendezo kora kunje. Esha zabishatu zikiro You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call 09